Hi ma'am, ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥꯏꯀꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ 2022ꯒꯤ SSCꯗ ꯍꯪꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯐꯪꯉꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯇꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯗꯨꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯦꯟꯖꯟꯕ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ A car covers a certain distance is the 3 hour with a speed of 108 km per hour. If the reduced speed reduce the 27 km, then the time taken by the car to cover the same distance will be happening. Masai car manai certain area the distance the 3 hour the 108 km Masai man distance coverage the way but speed change reduce the way but matung the dik 27 per hour kilometer the chale adugi time do putho na haibani si koi SSC 2022 da hangibani ai question jo ho do jape aru do ju apang ge no yengo first step ta na college ko step chi noi samja do ju jai jan ta bo di first step ta ha na khana raje first step ta magi distance to gi distance to putho je hai ta di distance putho ke hai ta ra di kedoge na koina khang da di speed into time into the speed kya no 108 kilometer per hour into time kya no 3 hours say 3 hours le ko adui ta di ai samjal ani ji into tawro ani ji into tawtar ga kya tare ani ji into tawtar ga di 324 kilometer per hour sile next eko second step am hology ko second step the high the jina masai ki second step the lak kaduri bajina ai ki second step se karina ta magi masai 108 speed to natam reduce to raga 24 masai ki kedoge bo speed che second step da lak ki speed che reduce to raga kya no reduce to baji 27 kilometer per hour adu itargadi ani do average puto new speed puto kya itargadi new speed se puto kya itadi 108 kilometer per hour minus 27 kilometer per hour si puto adu itargadi ani je minus utari kya itare 81 kilometer per hour sile second step ta masai koi time do putho hai time do putho je adu ta di time putho kar di time di formula do koi ye ne si ko stay the time di koi ki formula je ke do ge hai matam da distance divided by speed hai adu ta di koi na khangi bakhara lai ko asai ki distance to kya no 324 kilometer and the new speed to na kya no 81 sile adu targati distance to kya no 324 kilometer per hour next kya no speed kya no 81 kilometer per hour si ani si divide to targati cut to targati kya le re cut to targati 4 ko 4 adu targati masai gi answer je ke do time just answer je kya hoire d hoire ko sini hariba anka ji SSC 2022 da hangi bani ne koi ne yan tabar targati knowledge phang targati like toromu subscribe toromu ai ana swai je question ji ho bo do apang ge aroi bo do hapke ngai ga mo matan gi